Tako, to so res, bi rekel, kompozicije, ki jih nosim celo življenje s seboj in sedaj je malo čas, da preidemo v ene druge vode, legendarnega Arsena Dedića, tu je njegov glavni prvi potomc, sin in morda on bi kakšno več besedo povedal o teh pesmih in tako naprej. Matija, izvoli. 1-1. Dobro večer, evo ja bih vas pozdravio i jako mi je drago da prvi puta u životu sviram u Izoli i da sam uopće u vašem lijepom gradu. Isto tako mi je drago da smo konačno, Goran i ja, koliko god smo svirali prije jedno 5-6 već godina, ali neku potpuno drugu glazbu, surađivali, da smo se odlučili za ovaj konačni naš duo projekt koji se nadam da će zaživjeti, zato mi je drago da je to upravo u Izoli i eto ga, Goran je najavio stvari koje smo svirali, najavit će ih i poslije, a eto, zahvalio bi i njemu i sad ćemo odsvirati jedan mali rezime nekih samo od najljepših tema moga pokojnog oca. Hvala vam još jedan put. Koliko god su žene, pogotovo normalno zaljubljene uvijek u njegove neke pjesme koje ćemo mi odsvirati i u njegove stihove, i ja uvijek veliku važnost dajem i njegovom opusu koji je radio za film i televiziju, tako da ćemo Goran i ja prvo odsvirati naslovnu temu, jednu od njegovih najbrendiranijih instrumentalnih stvari koje je napisao, a to je za film Glam Baby.